koji ste vidjeli kad kupam, a to je Dori Mariša, koji se sušano popeo ode, a i nije mogao da se opet popne. A i sad mi idemo na festival kineskog svaka, povodom kineske nove godine. On se održava ispred Santa Gajeja. Stigli smo da vidimo šta se ima. Kao što vidite, ovdje ima puno šajnih pešuka. Ovdje pored ove crvene zabisa. I osanja zabisa. Drugari, sve ćemo da vidimo pauna. To su u stvari 2 pauna. A da vidimo što ima ovdje. Pogledajte kako iz ove pave svinije izlazu pink crveni crtići. Pogledajte ovog crnice i kineske kapije. Daj vam se svima moj novi video. I ovo kako sveti. Meni se najviše sviđa ono posuto kao svež. Drugari, zapratite moj YouTube kanal i ne patkite. Ćao!